amaphoyisa adubula abulala abasolwa abahlanu ku-Abbot Francis Road eMarrenhill namhlanje ntambama. UColonel Robert Netitundo okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal usiqinisekisile lesi sigameko. Uthe bebevele-ke besezithendeni zabasolwa ngenxa yezigameko zobugebengu ebebezenza khona lapha eThekwini emalokishini ahlukahlukene. Silunywa-ke indlebe ngokuthi-ke bakuphi laba basolwa, sithe-ke masifika kubona sabakhomba-ke eceleni noma-ke sibakhomba eceleni, bona-ke baphendulwa ngenganono. Ilapho koza kwethu baphendule khona kwagcine-ke ngokuthi abahlanu babona basale-ke enkundleni, lichaza-ke iColonel. Uthe-ke omunye wabasolwa wayevele-ke esohlwini lamaphoyisa njengoba kade-ke emfuna ngamacala okubulala abantu namanye-ke okuhlukumeza. Ubephinda athinteke lapho kwadutshulwa khona abantu eMarrenhill scrapyard nasekufeni kwabantu ababili ngoFebhuwari walo nyaka, kucacisa-ke uColonel. Uthe-ke akumele-ke nangephutha amaphoyisa afe uma-ke ezivikele esigebengwini. Wathi-ke asebenza ngokuzikhandla ukulwisana nezaphulamthetho.